بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وتكف sijaban leo pada hadisi mabi tena ukaya lazima rdu mulezani zoraelewa ni zorambu wao harumaza interfason ikonga sifanyi wao inusu wa adhama na maopoza ikao ngani kao haki hen wakati zorambao ukaya wananyasi baada mahami njia nsabuho radumo mbiani leongo wakubali uka whatsapp wakati mwinji leo inu waambia wako mori ukaya izokweli WhatsApp wakaya kamwishili ya zile izo ambao siku wa jana la juzi ndo kumiso jana na ukaya enzi nzima basi deze votes izo kweli kajamanda shano ukaya akaanza hakikisha hamara asali wako mori kezenda bwado ambia kavalanga sina jao wala rendo Nations Unies wala rende jao wala wandu wala katanza zali wala wambanga ujo mtoa wala jao wako inufu wa uskwa jana zile haura mreus de dimanche uskwa juzi zile akaanza makinshwa kumorikaya wakawa hadaya wawambia ndapo nole tafsiri nzima ndo hinika ya hutuba ya zile ya jana ya juzi ya mfano yakaya ni wandu wakau amini zile ni wandu wakau amini mazamana wa heda ula mabajani wandu wa Facebook wakau amini wala kabala wajuka ushinda wabadili nongo komori juzi zile mabaluka ya enzia nzima voti na zenda wakahamba zila ka waono jau zila pia ula majala kawajaka yani kawajaka kweli Ramadhani ngo kaula kwa mbiani zote yabona zima rejeba una hamara asaya rishukuriwa kwa muori war amini waelewa uzora ambao wakubaliwa kayazora kawambia katakawa hadaya nikawambia kawalama dhamana wa siasa wandabu wala wandu wasomao siasa wala wandu watola karne da adresi yizo pia rizamba rimelezani leo inunga zibenu hao matoni da janze wakaya waja wao ngwa mambiao nikangwa jihada yao ayo harambiwa jihada ya maana kwa jarhada siwasana shefa idanku ya jiri nyindi Yusuf Muhammad bana henenge Faransa nganzoambia nukayar tendar mavoti hena mna roha zile hayamba ukaya utijehu nuri hadaya benzia nezevoti yone tafsiri mkodo faida ya saa ya jizi zile akanzambia Yusuf Muhammad bana kahindi utijehu nuri hadaya ba zembiore na pia zendra bora hadaya wakomori pia enzianda inuba hidenzia hezevoti utijehu nuri ambakaya kabati voti bakuchina nzia ya saa ya Uvira uambeka yangu liko shautu wa zali kakolinga wena nzia enda wa voti waruwane watukufu yo faida ya saa ya jizi japonga mwona kaga wa opposition harma opposition zile zabari hindi ya tuzamba juzi ani juzi sile mfumbeli ya ni hale mbabira Yusuf Muhammad bana jana Faransa pourquoi ani mfumbeli ya juzi da kaunida zambe hamara saja woshinzi bonogosatori warijilia swanduremao ema araka urema rilojuma urema ema opposition rabo walo Faransa wakwinashi wala tifahardini sida kaurongowa latile letu ila fahari wala tibolto wala tibarufu maaktivisti wa mafiti wala mruji dai hari doktor
ujidai mra siasa ya jahunu ya hadaye daula Komori tere hodari awa hadari ngazema lienda zahe mahanga jomba zalitiri ti prezida kabla 2000 ya juzi jaja hadwamba kawana ukavoti pourquoi juzi dimashi ngomo ngabo voti ye faida rahunda hini Yusuf Muhammad Bana hagabiliwa ni mzima wa hwemba na hamba utijehu nuru hada ya bae karta mahala baubira isono kare neraone kardoshi ndari mtowe havoti abozilanda aboza kaya ila hona sozuni wala rimbalilia jau wala kana ukapresident afrikani wala jau ila minyanya hamara saya zile hakonfirmea wala wandu wakauamini ukabala wandu wala bese kweli ngona nchida ngona namna ushina wafanya watowe azali rahaze botize jaja balo wandu wakauamini kweli wala azali wadu mtole 26 2021 zila pia zinandra bona ushi chakwa sina mahala wabira wahenda wala kwa sina responsibility ani kwa jahunda jawabu la kolila daula tukao yonsi kwa ngajua himilia watowe azali Woshinzi bwa madambaya Woshinzi bwa negosiatori Woshinzi bwa Komori si wanu raka ushinana nao rauhunda amara saya kwezi hakawanuze wallahi kabanaukaya wallahi kabanaukaya izo singa joka yone sekre hao do laba handabo na ngosaba wala ali amini amini ngafiru amini ndiyo wallahi kana ukabo wallahi kana kufanjao na tomu iso wote pia basainu ngoeloka ya yenzia nzima ekakoli ngwa wajipanga waje watawa Komori watu ani wawanikeo ile zamana sha ngwa amini ukaiwa Komori kwa na waelewa wakomoro wasarang wakotima zamana wakomoro rambo kawa ani wawandu wansabuho na daula zintin sabuho yone hadisi na shia wanya sura mumkazi tijino bisule ufikiri kabanu rais wa daula zinsabuho nando kwa Yusuf Muhammad Bana hapa rokaya waziri wa mjijengo ya wasanga ukarais wa daula yengo no waziri wa mjijengo wa mshinda na mzambondo waziri wa mjijengo wa Yusuf Muhammad Bana umshindi kaja kaujua hela dhimu ya sinyendaba kujiza ukara iswa daula narkema serio pesa narkema serio rentu wadazi narkema serio rentu wadazi babanu unutu prefect unutu mera unu rais wa daula leo unutu kari tihundu arete yo kaya mimi chargé de mission ou chargé de relations avec les institutions njihet karawa abasa inusanga mna daraja ya ukaharimta ya urais narkema sérieux Yusuf Muhammad Bana waye ngujo kaya yeye katine daraja ya rais wa daula nguzijua wallahi alazim nguzijua zintinsabuho zindizo sambi afanya wizo ya jayeloka abanu enongoti nyangu shikari mna huru arete ikaho basi ya basa ngokora iso daula ngoka jawa atijao na kiradhirele wani ukabanu uraiso daula zintinsabuho majakanti baada nga mnaporoka waziri wa mjijengo yapo basi hasangana daraja pesa kwa prezida narkema serio kwezi narkema serio rete batani zake bayeye waye ngujo kaya nguji hadayo haungu hadalwa nguju nguji hadayo haungu hadalwa abonge kwa tukufu tijabani leo hamara saya ni makinisho na yasi wa Komori bono ni makinisho ukaya
nuwa makinisha ukaya ritihadalane ngarambu wao gariju wao ukuwa na nyasi watabuha zaidi ya mahamfukare watabuha siasa wakafikiri wakati kura huja abasa yunu kwa utina bobira waelewa ukaya zinsabo zao ziwa nasa wallahi العظيم قبل ما وapozao lo Faransa hapo waanzishia belu kwa utayari waje bano wasaidie hakenzi wasawi kwa tina bobira ya dunia ngoni mwa Rais Azali ya dunia kwa jele wazemesa hao rangu juzi hata leo ya dunia ngojoka ya uposi wa Komori wakaufanya sabuho yabonge wajota ha belu ya warongole usonu mwa Rais wa Daula ukangwa wajota yaru wajebanu wajomsu tene wakenda ngamjuzi John tufubwe madina hawa basaini mwajota sha narlinde bahanya ramambiani ngamzonao matoni za chance sale banna kawro hobirwa belu ramba zinchi ngamjuju wanduwa husoni ukahindi wasubuto makaya bala ani ukweli riwono ndabo zinji yazifanya ndani wani kwezi mjihadaya manaka mjarhada swakumo kamjarhada swakumo mjihada wani akani wabaga mfanyo siasa mwabaga domnyo mtowe mrumrenge mwabajao rozlapia zlatsabuho abonge tijaban leo nijani tafsiri ye faida mshinze he diskuru ya zile wala wao كانت كلا دكتور ولا غنا عقيد ولا مدو سياسه ولا غنا ريلاسيون ولا جاو ولا نشرت وزال متنفوتي ولا جاو haja juzi hahakikisha kumurukaya zilansabuho rakaufanya wao wakaufanya sabuho shakwatina namna ushinato ya zali haukaidi hamfu hama iza kweli kabanu zenzaze zevoti shatira ngo wajoka bana hata zevoti wani wakomori wasawa rambo kakwatina namna ya ushina wanike opposition uaminifu akamondamu do aminifu ambao do kana conviction zo aminifu conviction ko wanyeso lukwa tiniyo kwinashi likubali haraya garna huja garjao hato mwiso komori noti pia mnaboka ya wananyasa wala wajiri haruma kanga la majaya wajiri haruma kiesi la pubeli wajivuriza haruma maji ya tondo wajita haruma shoma shankuhu waere hao wakayandi wakumori wa stahamili waishilia haina wahama gatsongone kinyume abashana wasarama karna udorengensi hatu rinike wanuboko kwa tujue faliki kwa tujue zwanzao kwa tujue wandisa ndaba ngwa esi zao ndaba yabo lazima rambe kaya marhaba menjibo zile waja hakikishwa kwa modukaa mkautsabuha mkaupandewo mfanya mafiti zemali mwazire ngasoni mwa wanruwa waangua hezo roho wakafikiri bana ngwa nikao mazamana harimu endele miyo wahelo kabala izongozo pia kamtina mwafanya marhaba menjibo zile kaya uri nika zaidi za mvuu osori mwako ngori wahelo kaya inna lillahi wamba wamleweni walewefu ya banga mdini mwabeni kangarli dawe deklarasyon ya rija ya jwa ifanya haraka banu yeye nguja wangu shimbishiyo hizo zile hamba chanyo de fikra ya hete na doka ya mwono muishia e parti rija ikamwali yamba onze ya hawa unaunde zevoti na rija nge kandida ye rija nge doka na kandida harma zevoti sha elarifu ndo kanda shimbishie e diskuru ya zile yabonda bya juka ushimbishia ya bengu aidi zo zile hamba shahamara saga mrejena bekaya ya boema nongo njema ya jiri rayona doko Yusuf Ahmed bana ngai hongo bokaya ganza bengu ziyo voti
ukoba ishi hadungana no wanruwa na wansi pia wajaza mvio waje wasemoroni kwa naushinda wazizie babuha vamana buko kahumlewa amba abantu huja hunu bure yandeze voti Ngo Yusuf Mohamed bana webunu wa siasa uji aminiu ujamba ngabo voti chema na wanduzie voti kutu amini ukangoje shino hunde 0,1% harma gouverneur labda sam amini kata hata udepite uamini na reti tsadalane karle wenu nanko arete ni darse hamadi mzojora hamabo sangami kiloga mi amanzo tsahe rais na bo Yusuf Mohamed bana handi sa charge de mission haka charge de mission zokweli na muzi sa uhisaje yeye haka arme conseil d'état azali 1 zokweli sayke ya tosha kari Yusuf Mohamed bana subuta odoya wandu wala Mandela wakauchi amini hende kandida kanyama nguzio voti chanchone mkomori yasa banu kweli Mohamed bana hasange mrokare mbaka rais wa daula yabo ukweli ngarji hada yao haukau deputy randu ujomshinda uprefet ujomshinda kujiza urais wa daula yojoka uhanyonga na henyonga sha Yusuf Mohamed bana ngujokaya kajajo subuti ya jifahari ukangunza rengi daraja za urais yom amini na yenguzi juonro ikahaja mnodeni mtahini mwambie wami jao komsa kawanu wale huwa perao mjujo humpara yuni ziandro yuni zia ngono hauka para siasa hala siwa zima humjini mkazi ngono hadis anongozi nji zitoza siasa chagu mwambiaze kweli Yusuf Mohamed bana towele wabo wa uhada ya ukaribanu usanga wembima ani mruka mnyonora hakuti mnyo kisiasa kubalize kweli Yusuf Mohamed bana haule waambie wandu uhada ya Ufaransa ukabanunga we mnyo kwa hurwa wa njamvioni waja ufanye siasa wa ubeha kandida shawati uhadaye wa unosanjizi ya ndabu wa usini haujaza hunu bahi wa uvriza yabonge yone message ntiti na kana ni vriza ba na message ntiti duo lokaya nari difereshe yebo negociateur nari difereshe baba na basainu kartoje ba nurdo jibu wanu akaba sainu wow ngwajire mao na izori zamba aswidi tizamba kaza botiza hija ngwajojila janyamba wajojila jamfi nzorona ye message zile ambaye juzi kaishawiri na zevoti ilaika ujai irinike haki izori zamba des années leondo zile elewao zile haelewa parce que yon des discours rija ya joja zambe dans suzine ekakaja zamba changu joli babie yaje na yangu johuja ngujela kandida ikahada zaba sanu ndabona na tende na zamba banu shayo ne fikra kaniyo msame nikata basanu hasa izimi nizo hazambia wandu humkomori kangu joja ile kandida kwezi yabange basanu babadambe ngarji paswezi tswa rishndane na wandu wasona direction watona faliki watu ujwe waandisa na bango yosondaba rangu juzi hata leo watona tambara porunzima ya mama yani ya mbandongo hawe avance direction na wandu wurende
kwezi ardina rombe kawanze voti kati za ngazi ja unti guverneri unu rais wa daula ngalazimu mra juyo masiwani ngalazimu mra kane wanu ngalazimu hizo pia kalkuli za siasa nusu ya maopoza ukawa sayuni yenzi wafalikimu da hunurili yo ezi sabu hizo wazifanya ukaya politikma logikma ye mndu ulona bahati ya kundaza voti zinu wazali ni abo kitukaya ngabo widi akazali haina mji ngena washashwa wandukume na mbandu watani wandu waungu wajota hawa wandu wajofanya azali no lotaya araba sainu haina bureau de vote ya tie mru ya mtunde ze vote zake arnema siwa yomararu wadungabo kabati mru hato ebavu ya hahe hajotambia unra masasweri et ça c'est la vérité hauka Henry wakati anako prepare ze vote wanranua sama kakawana uka vote kana uka vote aba sayinu ngwanzwa jwa kai kwa tsina ma preparation waloniyo yabo ndwao ngwada yiyu hangwa tukama ka zihibaje wanduwa kwa na ushinda harimwe masiwe mararu wa hundo wandu watundi harimweze bureau de vote amu mlabioni kawalo nao kwa tinao akazi nzukar kasi prepare wa leo zokas prepare wa leo pues hizo zo prepare wa mahamili kabla ya ukaja vote zije wandu whatsapp hakabana ukavoti kabana ukavoti wana basaranda watsabara mtowe wana hudaranda mzie wala jao hata emelinjo o bandarini mama melio kera uja na vosa ikosta himi ngeba wanu emelio kera unja banu na onatan soso bonsi hawe treyo kena roha no wala sai demare roha basamare treke na roha ani kwa tujo wala trenda hii kwa tujo ngo halafu wajusemu anizo zihiba anu azaliwa mudorenga anu azalija bande kamtaji prepare wala tamunyi baraka mokaya hatende hamba ngujenda mavoti wata kaja prepare muzijuano kwezi yabonge jakanda ntemle watukufu message ndiyo sigardo karjaha wenjar manzerezo zin sandisa har u contre opposition inu ba ngar manzerezo nezimwa ajali anga bwana ama wakama ani wakaudo fikiriwo maopozana ndo kweli nezimgu hawa towa harmazanda boza huwa ndwala waje wana wadungo deba harmazarezo nani bwana Muhammad ambaye na negotiateur dela wakeri uhisano kerimnandi sena ya hisendo rahano handi sano mbai senai wananyasi wao wakawanja harmazanda boza hao Mwenyezi hawa rehemu hawa toa munafiki wa ndwala hawa rejeza duniani hawa rejeza harmwe haki ngasarmwe bwana haba sainu ngwarambu wao ukabala kweli wakawale wevu jardu ngwana manyastira ya shamyo subutano kaya minde wa mwando na mwambiano kaya minde opoza wahema opposition wahati serikali za ndabo za ushita madami haundizo ya uzivumbuondo ya uzijoro nsabuho na banomla rija na sheleka bala hatrik afanya trish orabe hafalsifie tampo ya daula dena Mustafa Sechek ye mahakama ngawalindao debayo ke jabalwa mahakama ngawalindao hakaya watrishe ye tampo ya daula wowidi mahakama ngawalindao
na maskini Mustafa handare dei hata haelewa kaya rija na limhaji wa mzihina muo wa mtarama nungu sana mana nge Dar es Salaam mguna mhifadhi chenga akira joreje abonge yedi mesaji titi na kandani hamara saya shukuru Mwenyezi Mungu nanu wa Komori walobanu mazahidi warishili yao izorombeo haina wakati nizo wajao waparsao za humusua na nyasa walo kinyume nasi kahaina wakati ngo wajao wahakikishe zidarambao ukaya watabuha kwa tina bobira duka wareje haramu haki ne zevoti ye haki ne zevoti wahenga boy hirimu Abu Jahali inna wajadna abaana ramba karna henda bukarna henda yo ferza hao sha gamrulino wabekaya kavati mwandamu ujeshindazi ye trainu Mwenyezi Mungu waeche wakumoro sajipanga wajovu woti wanyasi maopoza wasawajo kaya wasawarambia kaya azalido la bata hunda wajua kaya kwa tina mdu wa mprezante wala kumori kwa na ujua uregensi hatu wainike masolabwe waundatona direksyon waundatona vizyon waundatona uoni hake mesaji ya juzi ya zile ika wambiwa komoduka ya opposition ketina vision chaze nungu za hopia ntabuho abonge gari wambiwa kaya daula komodi kitarama ntabuho kanza winiki wa madhamana na haina mduka sujo ukaya mbengozo ke rais hakaya urais wa daula zintinsabuho chazi nuvamana zando zingarwa chazi ntinsabuho hata mpaka ndabo tukufu ngamduka za mnajimbo wa mheshimiwa rais mwishilie ngoni mwana majimbo wa Aswili wa he kampani iliri mwishilie banu ribaye na kalma hatu ya leo kwezi watukufu tosa na salamu juu zahani madam na kormo biyani wakayanga mtaho mnajimbo ijo humti ya banu ili rimdunge kwezi leo kihanda machine Yandi masi wanatikweli uondori mzao yohi maana mendeleo yafikire sira hajano efele ya tena ezao wachao Komori jwa ukuangayo no asalivo ya haja msingari manao abilo uzima afanye suluhu leo atoae misa jajae amani yao kasijana nzuani mwalingarira nao changamoano na hanyalo wahima wa mremao wambozi tilumu wanzo wa minyo uzimane salama ipepe yao warejezo mkuchu inahome mbaba zalingari mwazao ayeshie mobas komoringe pepe yao ujiniri wa baharane ijokana ikeleo shayewi ndiyo mtao tena kabati hararabo ya hayangari nambao taradu ditike niyo tuzingara kujunjao ngabo wasiuhao watoona hizo tufanye wao ila wajuzi wao waone leo munziani rikahuwa heshidani zinti ya mkiriku wao
Sujiniriwa maharane jokana ikili ushaye wingiyo natao Sena kabati hararabo ya hayangari sabao taradu kitikiniyo Yesu badili hande Qur'ani ya mgori tuwao Shatine sharia shirene sao Yongabo wa hafili hao Wahimana fito warishanga sao Wahabili baya diwane nao Wafikirio ungaya Azali ngwa kushanga zao Ikashanga ya Hamaliyo ya rewao Wani wazano fikira mbiza hao wewe ndio hao ina home mbaba salingari mtao ayishie mobas komoringe pepe hao sujiri wa baharane jokana ikili ushaye ndio hao tena kabati hararabo ya hayangari sabao taralu kitikiniyo Ndiko mwakaya mwaka wao Eka nate marambia Asali ndo mdungao Leo mafaria Zekasio zinge yao Eka nabo ya wambia Eka sizinge fanyi hao Wahiba pia Zemalinga zita wao Panji ya hala hulia Mitango mitingwa tangao Kabatigo kiraleo Akikawa nembelea Nunga munga kifudoa Wazube jane maleo Ina home mbaba Salingari mtao Ayishie mubas Komoringe pepe hao Sujiniriwa baharane Jokana ikili ushaye wingiyo natao Tena kabati hararabo ya hayangari sabao Taradu kitikiniyo Leo kihanda mashindano ya kukiri chakuwao Leo zijaje hatawari yao Hata we miongwa habilio Kuduna mizinga nizo wasahao Shatalie kasi na haja nao Okawo inasikira yodoma nae ya parwao Imamu mzima azalina wenye leo Tena ekato nyanyara ya kusoma robo ya juwao Nasima amuma ngaramboko la tajiro Yeu wazi barabara ze harufu razisoma Uso zingari mweli wao Yoma naramba harasi wantukiriri mwenzao Daene mubasi lego Tena home mbaba zalingari mwenzao Ayishie mubas komoringe pepe yao Sujiniriwa baharane Jokana ikele ushaye wingiyo natao Tena kabati hararabo ya hayangari sabao Taradu kitikiniyo Tena home mbaba Salingari mwenzao Ayishie mubas komoringe pepe yao Sujiniriwa baharane Jokana ikele ushaye wingiyo natao Tena kabati hararabo ya hayangari sabao Taradu kitikiniyo
Bon, yabo amad namna kawo mdungu gardiri mwambie ni ka eze voting njizo jek eze votage ko viraje duja zima eze voti le duja zima kabati maduja mangabi zima basi ele duja ngal joka zima eze voti yo gar mwambiaoni na singar aminu zurambao kawanau bila witi shaizonde namno wa Komori wahisa waele wao kayangarendao harma maendeleo dizo wao nao na banda wasawa rasmisha ukaya ya opposition wa Komori ila mivamvwa kabati bubira wala wandu wandrabo abonge nardunge rishie ele jimbolo. Nobody. amade namna mwishilia daewae ye imamu daewae azali le dujazima amna jezondo daewae ye imamu daewae
azali ledu jazima abonge lazima wanungu wajo babuha wajwamba tijindi ni shawa Komori risa rijipanga rijitayarisha azali ledu jazima hapa sasa inu wajo uzifu yema hamisa nuijao wa Komori yema hamisa nuijao siwa Komori ngarambao atenezao ndo neleji murduni chama sain yeri amini ndo ngarambao ndo yema hamisa nuijao so jari soiransi bahiri ngetsatu rinike agawa ashe na ufikira na reshili Turisi humia tuanza tuzike makubuli azalira mukubali akiraisi ari wakili mahamitano ya kabili mala turisi humia tuanza tuzike makubuli Meri
ama jamneka o menye na uridunga azali duram amini yaritende mahamisa ya kabili watukufu kadwa nzarangalie hau lilasibe la kaulaya la kawana na hezi ya Rais Azali Othman litambalia likaza kifu litrawa lelewa kaya wandu wa siasa wakaanza wahadaye woti wandu wa wahadaya wana washashi wa Kamoroni wakauamini kamala ngabo wandu washindanao na hezi hafikra na akili wawatawa hakawa hundu wala machui ya wandu wala si wandu wa siasa wafanyo siasa hahamwa hiyonsi shak wandu wa minyanya na msajaja leo wazidi watawa zaidi itongeza nusu ya hao ngwarobwe ngwatozibwi ngwade ya wandu ngwarapiza wandu shak siranisa juzi jana leo amini ye muhe daula ukubali zifaliki zahe ngarona uhambabi ukaya ze haki ngizo bavuni mwasi hautimizi message ya juzi ya zile ngerambia ukaya risi babu he haku na rensi bemba na yisa ko wobira ya Rais Imam Azali Othmani haukaya wananyasi wajita shaya hojitsoni ezitoza hao ngizo haruma zoma zanku ngastapalao ezengoza hao zinjia tonto komori ujo amini leo haukaya diskuru ya zile ya kikishwa komoruka ya emaha ya baridi ya jua ya misafara ambayo ifanyao zilansabuho shakwatina baba hanu bobira so tukangela dhimwa la uze waoneka ngwajo ushinda watu wa Azali haramavoti na wao ngo aminuka ya kwa na ushinda watu wa Azali haramazevoti hata mpaka ndabo tosa na salam juu ya hanyu. Ahsantum.